icyo nshaka kukubwira nuko ari nziza, iyi nzu ni nziza. Ikindi nshaka kukubwira nuko yashyizwe kuri promosiyo. Usanzwe umenyereye ko amazu y'amakadasiteri nk'aya meza nk'uko uyibona, urabona ko ari inzu nziza. Amazu nk'aya meza hano muri Kigali ageze ku biciro bya miliyoni hafi 200, 180, 200, yewe hari naho badatinya kuvuga 250. Iyi rero ni promosiyo. Ushaka kugura inzu iri ahantu muri quartier nziza, ubona hari ayandi mazu meza menshi nk'uko wabibonye, ariko nayo ikaba ari inzu ifite design nziza, inzu igaragara neza, nini cyane, yubatse n'amatafari ahiye, ifite ibyumba 4, toilette 3, ikagiramo igikoni cyiza cyane nk'uko ukibona, kirimo utubati twiza, ikagiramo ibyumba binini byisanzuye, ifite na rooftop iguha view nziza. Iyi nzu rero yashyizwe kuri promosiyo. Nimvuga ngo yashyizwe kuri promosiyo, uhite wihutira kuza kugura, kuko ni ya nzu wagura ukaba utuye neza, cyangwa se wanayikodesha ukinjiza amafaranga meza. Iyi nzu ubona nziza gutya nkweretse muri introduction, uri kubona nziza mu byumba binini, nziza muri design, nyine ubona ko ari inzu nziza. Uzi ko iri kugura miliyoni 145, kandi zazamo n'ibiganiro gatoya, kandi iri muri quartier nziza. Tugiye kugenda rero tuyikwereka nk'uko mbikubwiye muri introduction. Noneho tugiye kugenda tukwereka details zose uri bwayikunde, kuko ni inzu nziza. Duhamagara ubu ngubu nk'iyi promosiyo ntabwo ibikwiriye kugucika, tuvugishe tukugeze kuri iyi nzu. Ariko iyi introduction kimara kuyibona, uze no kuguma urebe ibice byose biyigize. Tugiye guhera hanze tuyikwereka kuko ni inzu nziza pe, ihera ijisho. Mugenzi wanjye arakoze. Iyi nzu tugiye kubereka uburyo iri muri nziza. Ni hano Kicukiro mu Busanza hafi ya polisi. Aha duhagaze ni kuri rooftop. Uhagaze kuri rooftop nibwo ubona ubwiza bwa quartier. Iyi nzu ituranye n'andi mazu menshi kandi meza. Aha ngaha kuri rooftop kandi ushobora kuhahostingira abantu benshi mu gihe habaye anniversary, graduation, cyangwa se ibindi birori, cyangwa se wasuwe bisanzwe, mushobora kwicara hano muri benshi. Urabona ko ni ahantu hasa neza, ubureba neighborhood yawe ndetse n'ahandi. Urabona ko rwose ni ahantu hasa neza, hariho amatafari ahiye meza, urabona ko ni ibintu bisa neza. Iyi niyo rooftop yacu. Turakomeza. Tuvuye kuri rooftop kukwereka yuko ushobora kuhahostingira abantu benshi, hari umwanya munini. Hakanakwereka uburyo iyi nzu iri muri quartier nziza. Tugiye gukomereza ahangaha inyuma y'igipangu. Urabona ko ni inzu nziza, ariko mbere yuko uyireba yose, duhere ahangaha kuri gate. Urabona ko ni gate isa neza, idesigninze neza, ni urugi rw'icyuma rukomeye, amarangi ariho nayo asa neza. Si ibyo gusa kandi, ahangaha urabona ko hateye indabo. Izi ndabo rero ziragufasha iki? Izi ndabo zituma inzu yawe iguma isa neza, ifite isuku. Ahangaha naho urabona ko ni ahantu hasa neza, bituma rero inzu yawe irushaho gusa neza. Si ibyo gusa kandi, tugiye gukomeza ahangaha muri parking. Ni parking yakakira imodoka 3 ziparitse neza. Urabona ko harimo amapave meza, amabara meza. Urabona ko ni parking isa neza, yakakira imodoka zawe. Urabona ko ni ahantu hasa neza. Mbere yuko dukomeza, reba design iyi nzu ifite, reba irange ririho, reba amadirishya ariho, ibintu byose biriho ni byiza. Izi nkingi murabona ukuntu ari nziza, amabara ariho, ni ahantu hasa neza hajyanye. Inzu yose isize amabara ajyanye. Izi ndabo ziriho urabona ko ni ibintu bisa neza. Inzugi iyi nzu ifite ni inzugi nziza, turaza kugenda tuzibereka. Si ibyo gusa kandi, ahangaha hari jaride isa neza, irimo indabyo nyinshi, ibiti byinshi n'ibikuru. Hazaba hasa neza cyane, kandi bizaba biguha akayaga keza. Si ibyo gusa kandi, ahangaha hari intebe ushobora kwicaraho, ushobora kuba waruhukiramo ahangaha muri jaride yawe. Urabona ko ni ahantu hasa neza, ifite urubaho nk'uko nabibabwiye, inzugi ziraha, intebe ziraha, amarangi araha, ni ibintu bijyanye cyane. Tugiye gukomeza no mu bindi bice. Aha tuhafite terasi, ariko nayo mbere yuko uyigeraho ubanza ugaca ku biti byiza biri ahangaha. Ni ahantu hasa neza. Iyi ni terase yacu. Urabona ko hariho amakaro meza,
asa neza y'umweru yoroshye kuba wayakoropa, urabona ko ni ahantu heza. Parafo yayo kandi ni nziza, iriho amatara meza afite design nziza. Iki gikuta cyo noneho ni igikuta cyiza ku bantu mukunda kwifotoza, ni ahantu hasa neza, ifoto yaryoha pe. Ni ahantu ubona ko uhicaye haba hasa neza. Ahangaha kandi hari amavaze. Aya mavaze nayo asa neza, atuma inzu yawe irushaho kugenda isa neza. Ahangaha hari urugi, ariko mbere y'uko twinjira muri salo, ni urugi rukozwe mu kirahure ndetse n'icyuma hano inyuma. Ni urugi ruslidinga. Ni inzu ifite design nziza. Dukomereze muri salo. Ikaze muri salo y'iyi nzu. Ni salo ubona nini, ngari, ihagije, ifite amakaro meza, asa neza, yoroshye kuba wayakoropa. Si ibyo gusa kandi TV stand yayo ni nziza, idizayininze neza, iriho amabara ajyanye. Uyu mweru, shokora, n'utubati turi hano, amatiruwari ariho, urabona ko ni ibintu bijyanye. Si ibyo gusa kandi ifite parafo idizayininze neza, itara ririho naryo rigenda kugira design nk'iya parafo. Urabona ko ni ibintu bisa neza. Irangi riri hano muri salo ni irangi ryoroshye kuba warihanagura mu gihe handuye, biroroshye kuba wahanagura. Aha kandi tukahagira ahantu ushobora gushyira imitako yawe. Urabona ko hariho imwe, ariko nawe ushobora kongeraho. Si imitako gusa kandi wanahashyira n'amafoto. Si ibyo ngibyo rero byonyine iyi nzu ifite. Tugiye gukomereza kuri dining. Dining ni iyi ngiyi, nayo urabibona ko irisanzuye, hari umwanya munini washyiraho imeza yawe ndetse n'intebe zigera muri 6. Urabona ko ni ahantu hanini hisanzuye. Hariho amadirishya atanga urumuri ruhagije. Si ibyo gusa kandi parafo naho iriho ni nziza, n'itara ririho, ni ibintu byiza. Ahangaha kandi hakaba ibindi bintu byiza cyane. Reba lavabo iriho ukuntu imeze. Ni lavabo nziza, isa neza. Aya mabara ya shokora agiye ari muri iyi nzu n'umweru, urabona ko ni ibintu byiza, biryoshye, bisa neza. Ahangaha iyi miruwari n'ahangaha lavabo, urabona ko bisa neza. Tugiye gukomereza mu gikoni. Igikoni nacyo ni iki ngiki. Ni igikoni kinini kisanzuye, gifite utubati twinshi kandi tunini. Ahangaha ni umwanya wa kwiziniyeri yawe. Urabona ko naho ni hanini, harisanzuye, kwiziniyeri yawe yahari. Si ibyo gusa kandi ibuye riri hano ni ibuye rya original, ritapfa gusaduka cyangwa se kumeneka. Ni ibuye risa neza, rijyanye n'amabara utu tubati dufite. Si aho ngaho honyine kandi, ahangaha hari umwanya uzajyamo amatara yo mu gikoni. Urabona ko ni ahantu hasa neza, hadizayininze neza, amabara ari muri iyi nzu ni meza. Ahangaha kandi tukahagira umwanya ujyamo firigo yawe. Firigo yawe yajya ahangaha tukahagira ahandi hantu ho kubika ibikoresho byawe byo mu gikoni. Urabona ko iki gikoni ni igikoni cyiza, kirimo ibikoresho bigezweho. Tugiye gukomereza mu gikari. Aha ni mu gikari. Ni igikari kinini kisanzuye. Ahangaha tuhafite umwanya wo kumeseramo ndetse n'uwo kwanikamo. Iki gikari kandi kikagira umwanya wakogerezamo ibyombo. Ahangaha hari igikoni kinini kisanzuye, kirimo amashyiga 3. Iki gikari kandi kikagira inzu y'umuntu ugufasha ndetse na dushe na toilette byo hanze. Tugiye gukomereza mu nzu, nkwereke ibyumba bigize iyi nzu. Maze kubereka bimwe mu bice bigize iyi nzu, ari byo hanze hayo design ifite ukuntu ari nziza, parking, salo, dining, igikoni ndetse n'igikari. Ubu ngubu ngiye kubereka bimwe mu byumba bigize iyi nzu. Tugiye guhera mu cyumba cya mbere. Mbere y'uko twinjira mu cyumba cya mbere, ahangaha hari dushe. Dushe nziza irimo ibikoresho byiza bigezweho. Dushe abashyitsi bari muri salo cyangwa se kuri dining bakoresha, ndetse n'umuntu uri kurara muri iki cyumba ngiye kukwereka. Icyumba ni iki ngiki, ni icyumba cyisanzuye kinini. Ubona ko ni ahantu washyira igitanda cyawe ndetse na garderobe yawe. Harimo umwanya munini, hariho parafo nziza. Ahangaha kandi tukahagira idirishya. Iri dirishya riguhereza urumuri ruhagije. Si ibyo gusa kandi iri dirishya hariho ikirahure cya fime gituma urumuri rwinshi rutinjira mu cyumba cyawe, ku bantu mudakunda urumuri rwinshi. Tugiye gukomereza ku bindi byumba biri ku rundi ruhande, ari byo 3 na dushe 3.
ahangaha hari icyumba, nacyo ni icyumba ubona cyisanzuye, kirimo irangi ryoroshye kuba warihanagura, amakaro meza, n'ahangaha naho hariho idirishya rinini ryaguha urumuri ruhagije. Turakomereza mu kindi cyumba. Mbere y'uko twinjira mu kindi cyumba, ahangaha hari umuryango wakoresha udashaka kujya guca muri salo. Uyu muryango uhinguka mu gikari. Ahangaha hari dushe ikoreshwa n'ibyumba byombi. Ikindi nacyo ndakikwereka, ni dushe yisanzuye nayo, ibikoresho ntibirajyamo byose ariko barabishyiramo. Ni dushe ubona yisanzuye nayo irimo ibikoresho byiza. Ahangaha hari itara riri hejuru ya miruwari ku bantu mukunda gukora makeup muri kwireba, ni ahantu ubona kubikorera byaba byoroshye. Ahangaha kandi hakaba ikindi cyumba. Iki cyumba nacyo kirisanzuye, cyajyamo igitanda cyawe 2x2, hakajyamo na garderobe yawe. Aha naho kandi hari idirishya rinini naryo riguha urumuri ruhagije, hakabamo n'irangi ryiza byoroshye naryo kuba warihanagura. Tugiye gukomereza muri chambre principale, icyumba cya master room, aricyo kinini cyane muri iyi nzu. Ariko mbere y'uko tukigeramo, ahangaha ni muri dushe. Ni dushe ubona nini cyane, irimo ibikoresho byiza. Ahangaha urabona ko hari umwanya munini n'ahantu kamera iri. Aha naho harimo umwanya munini cyane, harimo ibikoresho byiza bigezweho bisa neza, n'ahantu ubona wongera wakuka neza. Ahangaha kandi, ahangaha hadufasha kuba mu gihe uri koga amazi adataruka ngo agere ahangaha hanze inyuma ya dushe. Ahangaha kandi hari lavabo wakoresha mu gihe uri kwiborosa cyangwa se hakagiraho n'akabati ahangaha washyiraho ibintu byawe nka makeup. Ahangaha naho hari akabati babikamo ibintu byawe. Si ibyo gusa kandi, ahangaha niho hari master room nini, master room nziza, master room irimo ibintu byiza. Ahangaha urabona ko washyiramo igitanda cyawe cya king size, nta kindi kintu waba ukeneye, kuko ahangaha hari akabati ushobora gushyiraho amavuta yawe, ibintu ukoresha ku isuku yawe. Ahangaha kandi ushobora gushyiraho amafoto bitewe n'ibyo ushaka. Si ibyo gusa, hano hari garderobe nini nziza isa neza, irimo imyanya myinshi. Na hano hari ahangaha hejuru naho hari imyanya myinshi. Si ibyo gusa kandi, ureba parafo, ni parafo isa neza nziza, hariho spotlight nyinshi, icyumba ubona kigaragara neza gisa neza. Ahangaha kandi usohoka muri master, ahangaha ni kuri terase ya master, ni ahantu ubona heza hasa neza. Uba ureba muri jaride nakweretse, ni ahantu ushobora kuruhukira, ushobora gukorera akazi kawe cyangwa se ukahagarika. Urabona ko iyi nzu ifite ibyumba byiza, ifite ibintu byinshi byiza. Nkwibutsa yuko iyi nzu ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, salo nziza nini, dining, igikoni cyo mu nzu, parking yajyamo imodoka 3, n'igikari gifite inzu yo gufasha, igikoni cyo hanze, dushe na toilette. Iyi nzu mbibutsa ko iri ku giciro cya $145,000, ariko zirimo ibiganiro. Mwakoze mwebwe twabanye, mukore subscribe, like, comment and share kuri Ruhima Real Estate. Murakoze.